Kada kreiramo 360 kampanju, primetit ćete više različitih okidača između elemenata. Za većinu elemenata postoji samo jedan okidač, međutim, za e-mail i SMS postoji više različitih okidača. Primjera radi, nakon što naš korisnik popuni formular, dobit će e-mail poruku. Također, sada želimo da mu pošaljemo i SMS poruku nakon što je dobio e-mail. Prevući ćemo SMS element i zatim povezati e-mail sa SMS-om. Kliknut ćemo na link između ova dva elementa i zatim iz padajućeg menija sa leve strane izabrati jedan od okidača za slanje SMS-a. Prvi okidač znači da će SMS biti poslat odmah po poslatom e-mailu. Sljedeći je otvoren e-mail, što znači da će SMS biti poslat posle otvorenog e-maila od strane korisnika. Zatim, klik na link će inicirati SMS nakon što korisnik klikne na izabrani link iz našeg e-maila. Ova opcija je naročito pogodna za korisnike koji šalju kupone ili promotivne kodove. Sljedeći okidač je bez aktivnosti, što znači da će SMS biti poslat ukoliko korisnik nije otvorio e-mail ili kliknuo na neki link. Potrebno je da izaberemo željeni period za neaktivnost nakon koga će se poslati SMS. Ovo je vrlo korisno za slanje podsjetnika, odnosno ako je korisnik zaboravio da nam odgovori. Poslednji okidač je otvoren e-mail bez da je kliknuo na link iz maila. Ova opcija je korisna ukoliko se korisnik prijavio za newsletter, a zaboravio da klikne na potvrdni e-mail. To znači da ćemo mu poslati SMS i tako ga podsjetiti da dovrši prijavu.